Kugeza ubu ngubu ku isi hose birazwi ko zino video dukunze kwita comedy zigomba kuba ari video zisekeje. Kugira ngo izo video zisetse abantu rero abazireba bazikunde, hagomba no kuba harimo amajwi asekeje ajyana n'ikintu gikozwe muri iyo video. Kano ka video mbangijemo ndabizi ko nawe uri kureba iyi video atari ubwa mbere ukabonye. Mbese muri make kano ka video karamamaye cyane, kano ni aka video karamamaye cyane ku isi hose, ndetse umuntu ukoresha social media wese byashoboka ko yaba kazi. Kano ni aka video gakoreshwa muri comedy havuzwemo akantu gasekeje cyangwa se habaye ikintu gisekeje, hanyuma bagahita bagashyira inyuma. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe abantu bakoze amasound effect ndetse n'amamemes yakunzwe ahantu hose ku isi bakayakina, ndetse agakoreshwa muri comedy zitagira umubare. لا كورة ندرك ايوه صح صح Mbere yuko dutangira ariko ndagira ngo manze ngusaba akantu kamwe. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel ukabona munsi y'iyi video hari ahantu handitse subscribe, akandi rero nagize ufungura inzogera kugira ngo n'izindi video z'ubutaha zizakugereho. Reka duhere kuri uyu mugabo. Izina rye yitwa Nabil Septi. Iyi video rero yamenyekanye cyane ndetse ikaba ari yamugize icyamamare. Yasohotse mu mwaka wa 2011. Bivugwa ko mu mwaka wa 2011 uyu mugabo yari afite imyaka 25, ndetse bakatwereka ko muri uyu mwaka wa 2025 uyu mugabo ashobora kuba afite imyaka 38. Akomoka mu gihugu cya Morocco, ndetse akaba yarize amashuri yayigiye mu Faransa, ndetse akaba ari naho akorera akazi ke. Iyi video yamugaragaza gasa nkaho ari kuririmba ndetse ari mu marushanwa, hanyuma yatangira kuririmba agaseka. Ngira ngo mwabyiboneye ko yagiye aseka inseko nyinshi, ariko yamenyekanyemo n'imwe. Ndetse na nyuma yagiye gukora ikiganiro baramubwira ngo niyongere aseke nkuko yari ari guseka cya gihe, dore uko yabikoze. Uyu mugabo rero amaze kurangiza amashuri yaho yayigiraga i Paris mu Bufaransa, yahise anahabona akazi aba ari hakorera, ariko igihugu cyanya cyavukamo ni icya Morocco. Uyu nguyu nawe nubwo ari umwana ariko yaramamaye kurusha uko wabitekereza, ndetse niba ugeze ahangaha utarabona video ye biratangaje cyane. Abantu baribye video y'umwana ubwo yari ari kurira, nyuma yo kurira agahita aseka, ndahamya neza ko 95% bose basetse, niba batarasetse baranamwenyuye. Ubwo ndavuga bayibonye, nawe niba utarayibona dore ngiyi. Uyu mwana rero akaba akomoka mu gihugu cya Ghana, ubwo yashyiraga iriya video hanze yari afite imyaka 7 y'amavuko, ndetse iyi video ikaba yari recordinzwe na onkere we ubwo yari ari kumufata video ari kurira, ari kureba ukuntu yigira, ndetse nyuma mukecuru uyu mwana agahita amubwira agakuru gasekeje, ibyo amarira akabivamo akajya mu bitwenge. Iyi niyo video ya mbere yagiye hanze irimo uyu mwana, ndetse ihita ijya vira iratrendinga cyane, ndetse yasuwe n'abanyamakuru benshi aho bamubazaga ibintu byinshi, ndetse bakamukoresha n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Uyu nguyu nawe bamwita Acrobeto, akaba akomoka nawe mu gihugu cya Ghana, ndetse akaba agize imyaka 62. Uyu nguyu ni umu actor akaba n'umukomediye, bakaba bamwita Acrobeto, akaba agize imyaka 62 y'amavuko. Uyu mugabo nimba ujya ureba komedi ukaba utarumva ijwi rye biratangaje cyane, kuko amajwi ye akoreshwa cyane mu makomedi, ndetse hafi ya 80% yakinwa akoreshwamo ijwi rye. Uyu nguyu rero nawe akaba yari afite inseko zitangaje, aho abantu benshi bamukundaga ndetse bakabanamutangarira cyane cyane iyo yabaga ari guseka. Ari bobo waje fa bidira Enu fiala na kali na ga bashe bigo
uyu mugabo rero nawe byashoboka ko hari ahantu waba umuzi warahamubonye ariko ukayoberwa izina rye ndetse ukayoberwa n'igihugu cye. Rero uyu mugabo bamwita Akrobeto, akaba akomoka mu gihugu cya Ghana ndetse akaba amaze kuba umusaza w'imyaka 62. Uyu nguyu nawe ni umusaza w'imyaka 62, akaba ari umusaza bakaba bamwita Kanyombya. Uyu nguyu akomoka mu Rwanda, akaba ari akita ndetse akaba n'umukomediye, akaba yaramenyekanye mu mafilime menshi ndetse muyazi kundusha. Uyu nguyu rero nawe akaba yarakoze amajwi yagiye trending ahantu henshi ndetse abantu benshi bakaba bayakoresha muri komedi zabo. Nta iwacu nta muntu wigeze yiyahure. Iwanyu bariyahuye se? Shagenzi benshi biyahuyenze. Bande yitwa ushobora kutwibutsaho gatoya cyane cyane ya filozofi. Filozofi twaganiyeho. Turashize none. Filozofe. Data. Komeza Big Boy. Satani yari igiki imbere y'Imana. Nose watega amatwi. Ntega amatwi kugira ngo nume Satani. Reka mbwire Satani. Reka mbwire nuze we. Reka mbwire. Ngenda kubwiye ngo Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power, ibaha imbaraga. Ariko Satani arabona Satani remwe. Yamaye uramenye ako kantu ni kabi. Dushaka kuvuga corona hakaza igituntu cye. Yamaye nka data turashize none. Singibyo. Sibyo tubabwira. Uyu musaza rero nanuba akaba agikina mu mafilime n'amakomedi. Abantu benshi muramuzi guhera kera. Rero ndagushimiye ko twabanye muri iki kiganiro. Duhure muri video zikurikira. Nizere ko subscribe warangije kandi igitekerezo ufite ugisige muri comment.